Reka twongere tubasuhuze ndetse tubahe ikaze mwese mudukurikirana kuri Bwiza TV ndetse no kuri wa3.bwiza.com. Nitwa Niyobungiro David. Nanjye ni Denis Nsengiyumva. Tuje mu kiganiro isanzwe cyo kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani. Tugeze muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi. Uyu munsi akaba ari n'umunsi wa Assomption, abakristo gatolika bibuka kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya. Bamwe uyu munsi bafite na konji kugira ngo uwo munsi baze kuwunoza uze kugenda neza. Ngo kutuje mu kiganiro isanzwe nyine aho turi buze kugaruka ku nkuru ziba zanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye yaba kuri bwiza.com ndetse n'ahandi tuba twagiye tubakusanyiriza. Uyu munsi wa none turi buze kugaruka ku yahe makuru. Ndabona muri Ethiopia ngo leta yikoze mu nda. Yaba rwose yohereje drone muri Amhara, ahubwo ndabona hagiye kwaduka indi ntambara nshyashya muri Ethiopia ikomeye hagati ya leta ndetse n'intara ya Amhara. Nyuma yo kumara undi mwaka mu ntambara na Tigray, ndabona Amhara ari itahe. Imwe irarangiye hagiye gutangira iyindi. Ikindi turi buze kubabwira, turi bugaruke ku nkuru ivuga yuko ingabo za Loni zatangiye kuva muri Mali, nabyo turi buze kubigarukaho. Ikindi turi buze kugaruka ku nkuru ya gitifu wavuzweho kuba yaratutse cyangwa se yaraserereje abari bagiye gusezerana. Uyu munsi amakuru ari kuvugwa nuko yamaze kwegura kuri uwo mwanya. Turi buze kubigarukaho tubivugeho nabyo. Ariko uri abayeguye cyangwa abayegujwe byose abayihannye akavuga ati nakoze amakosa kubera ayo makosa misemo kwegura, cyangwa hari abamukure bamubwiye ati iyo mvugo si y'umuyobozi ita utwandikira udemisiyoni. Hari abarimo kweguzwa kuko kumva uburyo ki umunsi wa none kubona akazi hanze bigoye, kumva umuntu ngavuye mu kazi none no kuri uyu mwanya wa gitifu na nyuma yo gukora ikosa ku karubanda ntibakajye bavuga ngo yeguye, bajya bavuga ati yegujwe, ngo yaguye ku bushake. Buriya njyanama iba yabigiyemo bakamweguza. Turi buze nabyo kubirebaho. Ikindi nanone turi buze kugaruka ku nkuru ivuga yuko Antonio Guterres yemeza ko u Rwanda ntaho ruhuriye na M23. Turi buze kubigarukaho n'ibyo ngibyo. Wenda twahera kuri iyi nkuru ya gitifu uvugwaho nyine kuba yaratutse abageni. Ni gitifu uvugwaho kwita abasezerana ibicucu yeguye ku bushake. Yitwa Ingabire Claire, wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Yeguye kuri iyi nshingano ku bushake nyuma yaho avuzweho kwita abasezerana ibicucu abahora ubukererwe. Amakuru aherutse gutangazwa avuga ko ubwo kwa Hamisi Donati n'umugore we Irakiza Marie Jose bari bageze ku mwanya wo gusezerana, uyu muyobozi yabahamagaye ati bya bigoryi by'ibicucu byanyirije hano ni byande. Umuryango yatutse atya wagiye kumurega mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB umushinja kutukira mu ruhame, icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere nabwo bwahise bumuhagarika by'agateganyo. RIB yatangiye iperereza kuri iyi mvugo Ingabire ashinjwa ndetse yanemeje ko yamutumije kugira ngo agire ibyo asubiza. Bwiza yamenye ko gitifu Ingabire yamaze kwandikira ubuyobozi bw'akarere ibaruwa y'ubwegure bwe ku bushake, ndetse yamaze kwandikira abo bakoranaga abasezera anabashimira uburyo babanye. Ubutumwa bugira buti mwiriwe neza, nagira ngo mbashimire ko twakoranye mu gihe maze mu nshingano zo kuyobora umurenge, nkaba mboneyeho kubasezeraho kuko ntakiri muri izi nshingano. Mwarakoze kumbanira neza, Uwiteka azabibahembere. Ingabire yamaze gusimburwa kuri uyu mwanya na niwe mwana Immaculée wari usanzwe ayobora umurenge wa Busoro muri Nyanza. Bati neguye ku bushake kandi ubuse yaramaze igihe kingana icyo apanga ubwo bwegure ko tuvuge ngo ni ubushake, kuko ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndeguye ngo ndumva ashaka kwegura. Bisaba procedure, urabanza ukabitekerezaho, ukabanza wenda ukaba ufite n'ahandi hantu ushaka kujya gukora, ukavuga ati kano kazi ntago nyishoboye kugakomeza, wenda ngiye kujya mu zindi nshingano,
ati reka negure, ariko hano RIB iraguhamagaje irabanje guhata ibibazo ikubaza ukuntu umuntu w'umuyobozi atinyuka gutukira abantu ayobora mu ruhame, urangije sinzi hari abandi hari n'abandi bayobozi n'ubuyobozi nabwo n'ubuyobozi bw'akarere nabwo bwahise bumuhagarika by'agateganyo, none urangije ngo neguye ku bushake, wegujwe. Mujye muvuga ibintu uko biri, uku ni ukweguzwa. Kandi wenda ntihandi bashobora wenda kumushyiriramo akantu k'imiyaga bakavuga ati tuze kwandika ibaruwa kugira ngo utazava mu kazi nk'umuntu wirukanywe, wenda twazagushakira ahandi hantu tuba tuguhengetse, wenda bashobora no kumwimura bakamujyana no mu karere bakaba bamushakira indi mirimo barimo gukora. Ibintu byo kwegura ku bushake rwose mba mbona ari ukujijisha rubanda, ntabwo kuko ibi byajya bituma n'abandi bantu bakora amakosa bakitwaza ngo baregura ku bushake, nyamara kiba ari igihano nyine yafatiwe, akasabwa kwandika ibaruwa isezera ku kazi. ni wowe wa wundi w'umusanzu wavuze ngo nawe yeguye ku bushake bwe, ariko tukajya kubona abandi bose n'abanze kwegura bo baregujwe babirukanwa mu mirimo. Twakomereza kuyihe nkuru ubwo noneho ingabo tujye kuri ya Guterres tugire mu Rwanda rimwe. Biravugwa ko mu kiganiro yagiranye na radiyo RFI uyu munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko ntaho abasirikare b'ingabo z'u Rwanda bahuriye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 nk'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihora ibivuga. Umutwe wa M23 umaze hafi imyaka 2 uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antonio Guterres akaba yabitangaje mu gihe hari raporo iheruka gukorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zatumye ibihugu byinshi n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi byamagana u Rwanda ko rufasha M23. Bivuze ngo Guterres arimo aranyomoza raporo yikoreye. Ya raporo yari yasohotse y'umuryango w'abibumbye, mwawe nk'umuyobozi mukuru urumva ko arahabanya nayo. Ariko noneho we ndabona ari indi yikoreye. Mwana kino kinyamakuru Rwanda Tribune cyavuga ngo muri raporo ya Antonio Guterres ifite impapuro 15 yemeza ko ingabo z'u Rwanda zitari ku butaka bwa Kongo kandi ko zitigeze zishyigikira uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Yavuze ko uyu mutwe wigaruriye uduce twinshi two mu majyaruguru ya Kivu, muri Kivu y'amajyaruguru, ariko ko naho uhuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ndayo nguko. We nta urumva ibingibi bitandukanye na za verisiyo zagiye zisohoka mu minsi yashize, mu mezi atambutse, aho hari zagiye zivuga yuko u Rwanda n'ubundi rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego n'ubundi leta y'u Rwanda yagiye ihakana kenshi cyane, ivuga yuko ibyo bintu atari byo. Radio ya RFI ikomeza ivuga ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres agaragaza impungenge afite zo kwiyongera kw'imitwe yo kwirwanaho yashinzwe n'abenegihugu bitwaje intwaro bavuga ko barwana na M23. Ngo nawe yaragaruka n'ubundi kuri cya kibazo mujya mukunda kugarukaho mu ruvugiro, mwibaza muti ese bizagenda bite mu gihe M23 ikibazo cyayo cyaba kimaze gukemuka, mu gihe hari imitwe myinshi cyane yagiye igabizwa imbunda na leta cyangwa se intwaro. Kuri we avuga ko ari ibibazo bikomeje kwiyongera mu gihe iyi mitwe yo kwirwanaho ishobora gukurura umwiryane y'amoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antonio Guterres yanongeyeho ko ingabo za MONUSCO zishobora kuva muri iki gihugu vuba, ubwo yagiraga ati ingabo za MONUSCO ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kuva muri Kongo. MONUSCO imaze imyaka 25 iri mu butumwa bwo kugarura umutekano n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuva yahagera aho kugira ngo amahoro aboneke ahubwo yarushijeho kuzamba cyangwa se yarabuze burundu, kuko muri raporo zagiye zisohoka zagiye zigaragaza yuko kugeza kuri ubu ngubu imitwe y'inyeshyamba yarushijeho kwiyongera, yaba hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice. Antonio Guterres iyi raporo yayishyikirije akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye muri no weekend ishize ku itariki 12 ndetse na 13, aho nyine ngo byaje nyine kuba leaked iyo raporo, cyangwa se yasohotse mu buryo
butari bwateganyijwe. yabaciye mu rihumye cyangwa yasohotse igihe kitaragera. Akavuga rero ko rwose nta presence y'ingabo z'u Rwanda ziri kumwe na M23, bikaba rero bigaragaza kuvuguruzanya hagati y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ndetse n'impuguke za Loni. Zo zari zerutse gusohora raporo ishinja u Rwanda gukorana bya hafi cyangwa ingabo z'u Rwanda gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23, ndetse bikaba byaratumye ibihugu byinshi harimo n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byamagana u Rwanda. Ese ubu ni bande baba bari inyuma y'ibi bintu? Byanze urumva hari ababifitemo inyungu, yaba ku ruhande rw'abakoze iriya raporo ya ziriya mpuguke, ushobora gusanga wenda harimo abantu baba barateye inkunga mu buryo runaka. Nawe Guterres avuga ati nanjye reka njye kwikorera iyanjye raporo noneho zane turebe. Arayinyomozi, ni ukuvuga ngo yanyomoje impuguke z'umuryango ayoboye. Ngayo nguko. Gusa zino raporo nyine kenshi u Rwanda rwagiye rukunda kuzinenga, rimwe na rimwe rukazinengera ko zikorwa zarangiza zigasohoka zirimo u Rwanda, nyamara nta muntu n'umwe muri izo mpuguke wigeze wegera u Rwanda ngo arusabe amakuru cyangwa arubaze verisiyo yarwo ku bivugwa, ahubwo ugasanga buri gihe baratunga intoki u Rwanda ariko nta bimenyetso bifatika. Cyane ko abenshi banazikurira naho ngaho i Burayi, wenda akahamagara nk'umuntu kuri telefone akamubaza ibiri kubera muri ibyo bice, yarangiza nawe agafata bike akandika, mu gitondo agahita asohora raporo. Ngibyo bivugwa nyine kuri iyo nkuru ya Loni ndetse na M23. Reka tujye ku yindi nkuru noneho ijyanye na Ethiopia, ku bijyanye ngo Ethiopia ngo yikoze mu nda. Ni drone y'igisirikare rero cya Ethiopia ngo yarashe ku baturage b'iki gihugu bigaragambyaga, yicamo ababarirwa muri za 40. Bikaba byabereye mu ntara ya Muhara iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Ethiopia kuri iki cyumweru gishize, hari ku itariki 16. Itangazamakuru ryigenga muri kiriya gihugu rivuga ko ababarirwa muri 70 aribo biciwe muri kiriya gitero. Naho BBC yavuze ko umubare w'abishwe uri munsi y'abatangajwe. Ibitangazamakuru bimwe bivuga 70, BBC ikavuga ko ari ubukabya. Gusa imibare itangwa n'amavuriro yo muri kariya gace ivuga ko ari abantu 26 bishwe, naho abarirwa muri 70 bagakomereka. Wasanga uwanditse yaracuritse, yaragiye abicurika. Abarashwe ngo na drone y'igisirikare cya Ethiopia bigaragambirizaga mu mujyi wa Finote Selam mu rwego rwo kwamagana gahunda yo kwinjira muri kariya gace ingabo za Ethiopia zifite. Guverinoma ya Addis Abeba nta kiratangaza kuri aya makuru. Cyakora ingabo za Ethiopia n'umutwe witwa Fano bamaze ibyumweru barwanira muri kariya karere ka Muhara. Imirwano y'impande zombi yadutse nyuma yuko uriya mutwe w'inyeshyamba wanze kurambika intwaro hasi, ibyatumye igisirikare cya Ethiopia gihitamo kohereza ingabo zacyo muri kariya gace. Yes, urumva ko scenario ijya kumera neza nk'ukuntu byagenze igihe leta irwana na TPLF. Nayo nuko byatangiye, leta isaba zirangabo za TPLF gushyira intwaro hasi, nabo barabyanga kuko ziriya leta ubundi zirigenga, zifite za bije zazo, zifite ubuyobozi bwabo, bafite n'igisirikare bose. Rero kugira ngo ubwire abantu ngo bashyire intwaro hasi, muri cya gihugu cyamenyereye kubamo ibintu by'intambara za hato na hato, ahanini usanga ziba zishingiye ku ntara cyangwa ku turere, usanga buri karere gashaka kwirinda, bikunze guteza ikibazo. Ugasanga abo leta ibwira gushyira intwaro hasi batabikozwa, bikavamo intambara itangira ari intambara yoroheje, bikarangira yabaye intambara ahubwo ishaka no kugira umurwa mukuru. Harya bano zino nyeshyamba sizo nundi zari zarafashije kurwanya TPLF. No Fano ni abantu bafashije leta muri iriya ntambara yo muri Tigray. Bivuze ko n'ubundi bafite imbaraga zihambaye cyane ku buryo bashobora guhangana na leta, intambara ikazakomera cyane kurusha uko babitekereza uyu munsi wa none. Ni nk'umunsi tuzabona
Wazalendo na leta na FARDC byasubiranyemo nabyo bizaba ari indi ntambara ihambaye. Ubwo nizo ntwaro barimo barabasaba gushyira hasi, wasanga nka 2/3 ari leta yazibahaye kugira ngo ibafashe kurwanya TPLF. Reka tujye kuri iyi nkuru yo muri Mali. Muri Mali haravugwa yuko ingabo z'umuryango w'abibumbye Loni zatangiye kuva ku butaka bw'iki gihugu nyuma yuko bagiye babisabwa kenshi, ndetse na bamwe mu baturage bakagaragaza yuko batishimiye kuba izo ngabo ziri muri biriya bice kubera yuko nta musaruro ufatika zagiye zitanga muri biriya bice. Muri Mali harya uriya ni ingabo za Loni cyangwa nodi zoherejwe na Loni UN ziri mu butumwa bwo kubungabunga umutekano n'undi muri biriya bice zoherejwe bigizwemo uruhare na UN. Kaza nyirebe neza ibone inkuru yose. Yego, ngo rero zino ngabo za Loni ngo ziri kwihutisha gusohoka mu mujyi wa Bel uherereye mu majyaruguru nyuma y'imirwano ngo yahadutse. MINUSMA mu itangazo ryayo ku cyumweru yavuze ko gukomeza kononekara k'umutekano biri mu byatumye yihutisha nyine kuva muri cya gihugu. None se bano bantu iyo bikomeye nibwo bava mu nshingano zo kubungabunga amahoro? Nuvuga ngo bo bagenda ahantu hari amahoro bakajya kuyabungabunga, aho arimo arangirika ntabwo muri gahunda yabo ntabwo harimo ibintu byo kujya kurwana bahangana biriya byihebe n'ubundi byo muri biriya bice. Akaba urumva nyine bityo bashaka ahantu byoroshye. Ngo MINUSMA has brought forward its withdrawal from Bel due to the degradation of security in the area and the high risk that brings for our blue helmet. Beg ingabo kuziringira n'ibibazo, no kuvuga ngo nazo ubwazo umutekano wazo ziwushyira imbere kurusha ahantu ziba zaroherejwe kurinda. Kuvuga ngo ahangaha nabo babanza kwirebaho ubwabo. Nibyandi mwigeze kujya mugaruka muvuga muti n'ubundi biragoye yuko SADC ishobora kuzahangana na M23 kuko umuntu umwe umuturage wo kuri ubwo butaka waba afite impamvu yumvikana arimo kurwana ndetse ku buryo yumva ko yahatakariza ubuzima, ariko mu gihe undi muntu uturutse hanze we akeneye amafaranga ari buze kurwana yiproteja ku buryo ya mafaranga nyine agomba yaje gukorera azayaryaho. Nk'ubu narindi kureba akantu k'aka video sinzi umuntu wagashyize kuri Twitter sinzi bari n'akaryari hari ahantu kahise haremerwa ahantu hagati ya M23 na FARDC, ariko ubona FARDC bakoreka abasirikare ba FARDC barimo barurira amamodoka birukanka bahunga bagenzi babo bamwe batabishaka nyine ko ariko se muri guhunga muhunga mujya he muri abasirikare murajya he murahunga ate tubabareresha ati ubwumva amasasi nyuma yabo. Noneho ibaze abasirikare ba SADC bageze hariya bari kumwe na FARDC abandi rwabo bararashe babonye abandi buriye imodoka barigende. Umbwire kuntu umunya South Africa ari uzajya guhagarara aho ngabo n'umunyagihugu yataye urugamba ari bariruka. Naho ngaho ntabwo bishoboka. Nabyonyine n'amafaranga baba bahaye ni menshi cyane, avuga ati bandasiye hangase amafaranga ntazayaryaho ntabwo biragoye. Ahanga rero bavuga yuko ngo MINUSMA yari ifite abasirikari 11,600 n'abapolisi 1,500. Tariki ya 30 Kamena 2023 nibwo icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bwa MINUSMA cyatowe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano nyuma yuko abasirikare bayoboye igihugu bari babisabye. Ibibazo by'umutekano muke muri Mali bimaze imyaka irenga 10 ariko bikomeye cyane mu majyaruguru no mu bice byo hagati mu gihugu. Ubutumwa bwa MINUSMA buri mu bwari buhenze cyane Loni yari ifite kuko bwatwaraga miliyari 1,200,000 z'amadolari buri mwaka, ndetse kuva bwatangira bwaguyemo abasirikare benshi. Haguye abasirikare benshi muri kiriya gice nyine.
Ikindi kiri kuvugwa wenda muri Niger, ndabona hari inkuru ivuga yuko ngo Mohamed Bazoum wahirizwe ku butegetsi yashyikirijwe ibiribwa n'imiti nyuma yuko mu minsi ishize bavugaga yuko ubuzima bwe buri mu kaga, yuko ibyo kurya byamushiranye. Umuganga ukurikiranira hafi ubuzima bwa Perezida Mohamed Bazoum wahirizwe ku butegetsi muri Niger yatangaje ko ubuzima bwe bumeze neza nubwo afunzwe mu buryo bubabaje. Mohamed Bazoum, umuhungu we n'umugore we bafungiye mu ngoro ya Perezida i Niamey kuva ku itariki 26 Nyakanga ubwo yahirikwaga ku butegetsi. Umwe mu baganga bamusuye yabwiye RFI ati imibereho iracyagoranye hamwe no kuba atagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Uyu muganga yemerewe kumusura mu gihe yari hari igitutu cy'amahanga asaba ko arekurwa. RFI yatangaje ko yari inshuro ya mbere Mohamed Bazoum ahura n'abantu bo hanze guhera igihe yahirikiwe. Bazoum w'imyaka 63 y'amavuko byavugaga ko yatakaje ibiro mu buryo buteye impungenge, ndetse ko umuhungu we w'imyaka 20 ufite indwara zidakira adahabwa ubuvuzi. Uyu muganga ngo yashoboye kuvugana na perezida ndetse n'umuhungu we aho yavuze ko bose ari bazima ndetse abashyikiriza ibiribwa n'imiti. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryavuze ko Bazoum afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa bumuvutse uburenganzira bwe ukurikije ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo byose ni ibikabyo. Nese abamwe bakubwira ati nka BBC ati Perezida wa Niger afite akanyamuneza nubwo afunze. Nese ako kanyamuneza ni ukubera inzara, ni ukubera uwo muriro, ni ukubera izo ndwara, ahandi bakubwira ngo afunzwe ate? Afunzwe nabi. Ahangaha bavuga ngo yicishwa inzara kuko aribonye iminsi yashize umuntu wicishwa inzara aba afite akanyamuneza. Biragoye kuba umuntu nta muriro afite. Icyambere cyo nta nubwo ari abamufashe bakubye umuriro ni Nigeria yawukubye, abitwa ngo baramuvugira. Ni ikibazo cy'igihugu, ntabwo ari ufite ikibazo cyo kubura umuriro wenyine. Ariko bamwe baba babigize dosiye yatari kubera inyungu zo no gushaka gusebya wa mugani abamuhiritse, nk'uko nabo ejo bundi babitangaje bavuga ko banafashe icyemezo ahubwo cyo kumugeza mu nkiko bagatangira kumukurikirana. Mbere yaho bari bavuze yuko niba na ngombwa abazamwica, nyuma yuko byari bikomeje gutera kumwica. Byo buriya iyo baguhiritse ku butegetsi ntibakwica ako kanya ushaka warokotse. Ntago iyo baguhiritse ku butegetsi ukamara umunsi umwe ukabara ibiri ntago ubukishwe. Iyo bafite gahunda yo kukwica bakwica ako kanya, bari kubikora ako kanya bigitangira kuba kiriya kudeta zose zabaye. Iyo warengeje iminsi 2 nta muntu uragukoraho, ubwose nta gahunda baba bafite yo kukwica. Mbahaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV, mukurikirana ibinkuru n'ibiganiro byose bitambuka kuri bwiza.com. Uyu munsi wa none tugiye kuganira uko Abafaransa n'Abanyamerika basahuye Haiti bakayishora mu bukene izigobotora bigoye. Iperereza ryakozwe na New York Times ryerekana amateka y'umwenda uhambaye Haiti yashyizwemo ku ngufu, kandi risobanura cyane uburyo Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byategetse iki gihugu kwishyura amamiliyoni amagana y'amayero nyuma y'ubwigenge mu mwaka w'1804. Ku itariki ya 1 Mutarama 1804 Abanya-Haiti batangaje ubwigenge bwabo nyuma y'imyivumbagatanyo y'abacakara barwanya abakoloni b'Abafaransa. Nyuma y'ibinyejana 2 Haiti ni kimwe mu bihugu bikinye cyane ku isi, nyamara aricyo cyari koloni ikize kurusha izindi ku isi. Ibibazo byakunze kwegekwa kuri leta yananiwe na ruswa ikabije, nyamara amagorwa akomeje kugaragara muri iki gihugu ahanini n'ingaruka zo kuvangirwa n'ibihugu by'ibihangange. Uyu ni umwanzuro w'iperereza ryakozwe amezi 13 n'abanyamakuru ba New York Times. Kibonyesheje mu ruhererekane rw'inkuru 5 zasohotse ku itariki ya 20 Gicurasi 2022. Ikinyamakuru cyo muri Amerika cyakurikiranye amateka y'imyenda ya Haiti, kibigaragaza mu buryo burambuye kandi gisobanura uburyo bikomeje kugira ingaruka kuri iki gihugu. Hamwe n'ibyo, ikibazo kibazwa ni byari kugenda bite iyo icyo gihugu kidasahurwa kuva cyavuka n'ibihugu by'amahanga ndetse n'abayobozi bacyo. Intandaro y'ibyago, amadeni abiri. Mu mwaka w'1825, imyaka 21 nyuma y'ubwigenge bwayo, Haiti yabonye ubwato bwa Faransa bukurikiwe n'ubwato bw'intambara buparika ku cyambu cya Port-au-Prince, umurwa mukuru w'iki gihugu.
intumwa y'umwami Charles X yahise itanga igihe ntarengwa cyo kwishyura indishyi y'Ubufaransa cyangwa intambara ikarota. Nk'igihugu kitari gifite inshuti nayo ikomeye yagifasha, nta yandi mahitamo cyari gifite. Cyemeye kwishyura amafaranga yasabwaga angana na miliyoni 150 z'amafaranga y'Abafaransa, agomba kwishyurwa mu bice 5 mu mwaka. Ikinyamakuru The New York Times gishimangira ko amafaranga yari arenze kuri ubushobozi buke bwa Haiti. Byongeye kandi Ubufaransa bwahatiye iki gihugu bwahoze bukolonije kuguza mu mabanki y'Ubufaransa kugira ngo bwishyure umwaka wa mbere. Mu mafaranga yagombaga kwishyura Ubufaransa, birumvikana ko hiyongereyeho inyungu z'iyo nguzanyo. Nibyo abahanga mu by'amateka bita amadeni abiri. Abajijwe n'ikinyamakuru, impuguke mu by'ubukungu mu Bufaransa Thomas Piketty yavuze ko ari ubukoloni bushya bunyuze mu madeni. Ikinyamakuru The New York Times cyabaze amafaranga yose Haiti yishyuye gisanga agera muri miliyoni 560 z'amadolari y'agaciro k'iki gihe, angana na miliyoni 525 z'amayero. Ariko buri faranga ryishyuwe uwahoze ari umukoloni rihuye n'amafaranga menshi atarashowe mu iterambere ry'igihugu. Iperereza ryakozwe na New York Times ryasoje rigira riti kwishyura Ubufaransa byatwaye Haiti hagati ya miliyari 21 na miliyari 115 z'amadolari, hagati ya miliyari 20 n'108 z'amayero y'igihombo mu izamura ry'ubukungu. Banki nkuru ya Haiti mu maboko y'amahanga. Mu mwaka wa 1880 Ubufaransa bwahinduye amayeri. Banki nkuru y'igihugu ya Haiti yarashinzwe, ariko ifite Haiti gusa mu izina. Ikinyamakuru cyo muri Amerika kirabisobanura. Igenzurwa n'inama y'ubutegetsi ifite icyicaro i Paris yashinzwe na banki y'Ubufaransa Crédit Industriel et Commercial cyangwa CIC, kandi itanga inyungu z'umurengera ku banyamigabane bayo mu Bufaransa. CIC igenzura ikigega cy'igihugu cya Haiti. Guverinoma ntishobora kubitsa cyangwa gukuramo amafaranga itishyuye komisiyo. Inyandiko zabonywe na New York Times zerekanye ko CIC yanyereje amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga yavuye muri Haiti ku nyungu z'abashoramari b'Abafaransa, kandi ishora leta mu zindi nguzanyo nyinshi. CIC hamwe n'isosiyete ikomoka kaho Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCMU kuwa 23 Gicurasi umwaka 2022 yagize icyo ibivugaho, yibutsa ko yaguze Crédit Industriel et Commercial icyo gihe yari mu maboko ya leta y'Ubufaransa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 mu 1998. CIC yongeyeho iti kubera ko ari ngombwa kugaragaza umucyo ku bice byose bigize amateka y'ubukoloni, harimo no mu myaka y'1870, banki ya Mutuel izatera inkunga imirimo y'amakaminuza yigenga kugira ngo hagaragazwe umucyo kuri aya mateka. Mu 1910 abanyamigabane bashya bigaruriye banki nkuru y'igihugu ya Haiti ni Abafaransa, Abadage n'Abanyamerika. Nanone banki y'igihugu iri mu maboko y'amahanga, yahaye inguzanyo nshya guverinoma ya Haiti kuri kondisiyo zikomeye. Niyo mpamvu mu mwaka w'1911 ku madolari 3 yakusanyijwe binyuze mu musoro ku ikawa, igihingwa nyamukuru kigize ubukungu bw'igihugu, amadolari 2.53 yakoreshejwe mu kwishyura amafaranga yatanzwe n'abashoramari b'Abafaransa. Imyaka 19 yo kwigarurirwa n'igisirikare cy'Abanyamerika. Abafaransa bahangayikishijwe no kwiyongera kw'ijambo ry'Abanyamerika ku migabane ya banki y'igihugu. Bafite ukuri. Inyungu za Amerika zigaragaza mu by'ukuri intangiriro y'igikorwa cy'Abanyamerika cyo kwirukana Abafaransa n'Abadage muri Haiti. Mu Kuboza 1914 itsinda rito ry'abasirikare b'aba Marine b'Abanyamerika ryinjiye muri banki nkuru y'igihugu, maze ritwara 500 by'amadolari, no kuvuga 469 by'amayero muri zahabu. Nyuma y'iminsi mike umunyago wabitswe muri banki kuri Wall Street. Iki gikorwa cyashushanyaga kwigarurira igihugu mu buryo bwagutse. Mu mpeshyi yo mu mwaka w'1915 abasirikare b'Abanyamerika bateye Haiti. Washington ivuga ko igihugu gikennye cyane kandi kidatekanye ku buryo ntacyo cyakwimarira. Guhatangira kwigarurirwa kwamaze imyaka 19 ku gitutu cyane cya banki yitwa National City Bank yabyaye City Group. Washington yigaruriye Haiti. Inteko ishinga amategeko iraseswa, hashyirwaho irindi tegeko nshinga rishya, hashyirwaho guverinoma y'abaringa n'imari yayo.
nk'uko amakuru yakusanyijwe na New York Times abitangaza. Mu myaka 10, 1/4 cy'amafaranga yose ya Haiti yinjiye yagiye kwishyura imyenda yagenzurwaga na National City Bank. Byongeye kandi abasirikare b'Abanyamerika bakoreshejwe mu guhagarikira imirimo y'agahato kandi ntibatindiganya kurasa uwahunze. Ku Banya-Haiti benshi kwari gusubira mu bucakara. Kubera guhangana n'umujinya w'abaturage n'uburakari mpuzamahanga, Amerika yaje kwemera gukuramo akarenge. Mu mwaka w'1934 ingabo za Amerika za nyuma zavuye mu gihugu, ariko Amerika yakomeje kugenzura imari ya Haiti indi myaka 13 kugeza igihe Haiti irangije kwishyura imyenda yayo kuri Wall Street. Indwara y'imbere, ruswa. Nubwo idasobanura byose, ruswa y'abayobozi ba Haiti yashimangiye gusa ibyago by'igihugu. Mu by'ukuri nk'uko New York Times ivuga, ni ikibazo gifite inkomoko ya kera. Iti mu gutanga inguzanyo y'1875 abanyamabanki b'Abafaransa bahise bafata 40% by'amafaranga yose hamwe. Amafaranga asigaye yakoreshejwe cyane mu kwishyura indi myenda, kandi igice gito cyarengeye mu mifuka y'abayobozi ba Haiti bamunzwe na ruswa. Mu mwaka w'1957 Abanya-Haiti batoye ku mwanya wa perezida umuganga François Duvalier bitaga Papa Doc. Uyu ndetse yari ashyigikiwe na Washington. Muri icyo gihe kandi nibwo bwa mbere mu myaka 130 Haiti itari gikeneye kwikorera umutwaro w'amadeni mpuzamahanga aremereye. Ariko mu myaka 30 igihugu cyahuye n'igitutu gikaze cya Papa Doc, cyakurikiwe n'icy'umuhungu we wanyereje amamiliyoni y'amadolari. Kuri ibyo hiyongereyeho ibiza byinshi byangije igihugu mu mateka ya vuba aha. Umutingito wahitanye abantu benshi mu mwaka w'2010, wabaye mu mwaka w'2021, inkubi y'umuyaga ya Gordon mu 1994, Jen mu mwaka w'2004 na Matayo muri 2006 n'ibindi. Igice giteye isoni mu mateka y'Ubufaransa. Ikibazo cy'amadeni abiri ni igice gihishe byibuze kizwi na bake mu mateka y'Ubufaransa. Ku itariki ya 7 Mata mwaka 2003, Perezida wa Haiti Jean Bertrand Aristide yatanze disikuru yamugizeho ingaruka. Yasabye Ubufaransa gusubiza amafaranga igihugu cye cyatanze yabaze neza agera muri miliyari 21 na miliyoni 685 n'ibihumbi 135,571 by'amadolari n'amasantime 48. Abadiplomate b'Abafaransa byarabariye kandi bamagana ibyayo mafaranga bafashe nk'ubusazi. Nubwo bimeze bityo ariko, isesengura ry'ubukungu rya New York Times ryerekana ko igihombo kirekire cyatewe n'amafaranga yoherejwe na Haiti mu Bufaransa gishobora kuba hafi y'imibare yatanzwe na Aristide, ikigereranyo cya perezida wa Haiti, ahubwo ngo gishobora no kuba cyari cyoroheje. Mu mwaka w'2004 Perezida Aristide yirukanwe ku butegetsi maze ava muri Haiti nyuma y'igikorwa cyateguwe n'Ubufaransa na Amerika. Ikinyamakuru New York Times kivuga ko Paris na Washington byakunze kuvuga ko ihirikwa rye ntaho rihuriye no gusaba ko hasubizwa ayo mafaranga. Ahubwo bamushinja igitugu no kunanirwa kuyobora igihugu. Ariko Thierry Boca, wari ambasaderi w'Ubufaransa muri Port-au-Prince mu mwaka wa 2004, yemereye iki kinyamakuru ko ibihugu byombi byateguye coup d'etat yo kwirukana Aristide. Ku bijyanye n'isano iri hagati yo kwirukanwa kwe no gusaba gusubiza Haiti amafaranga yayo, Boca yemeye ko nabyo bishoboka. New York Times isobanura ko gusaba gusubizwa amafaranga Haiti yashoboraga gukangurira ibindi bihugu byo muri Caraïbe na Afurika gukurikiza urugero rwayo. Ndabashimiye mwese twabanye, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Niyobongera. Twasoreza ngaha, niba nta yindi nkuru wenda twagarukaho. Numva twagarukiranga tugashimira abantu bose bafashe umwanya wabo bakurikira ikiganiro Isanzure. Nitwa Niyobongera David. Denis Nsengiyumva. Ikindi kiganiro nakagaruka mu kanya, ni mu kiganiro Uruvugiro.